Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course. Oh, namuntlha hi ta khela Mapele the boss. Loyi nga ta hi linka of course na Junior Higgins. Votolo Junior mi ta mi kha mi n'wi tiva vhele leswi nga endla vhele za hetela a trende ngopfu timhaka to yi tshama a chingela thicara vhele la kha kombisa ku munhu i fika tirha hi matimba ku a nga end up like this teacher here ya a kha va chingela vhele na hi tintangu ta vona and stuff like that laha ku nga vuya kusuka nyimpi yin'wana yikulukumba swinene ya laha na of course a nga vuya chingeriwa na hi vanhu lava tshamaka na vona mi nga ma hleketa na va expose-iwa like tintangu ta vona vona ku tlhe ku expose-iwa laha tshamaka kona va ku i tlela ka yindlu ya makenya minkarhi yaliya allegedly mi nga ma hleketa so ya another remarkable mark i tshama expose-iwa na hi Gagashi mi nga ma hleketa ya of course la kha vula ku inani i Junior nga na tiguchi to fana ta yena swi trenda swilo leswi laha hi nga zetela hi endle video minkarhi leyi mi nga ma hleketa laha hi nga vuya expose xibega lexi xa yena leswaku xi fake I think ta vekela e link on top comment loko ni nga rivali lo hi confirma vhele ma yona mhaka leyiwa ya ha introduction hi endlini so hi fike hi wa Mapele of course ka sindla of course ra 30 ta mehe hinkwenu sa ha swi tonga Mapele i longtetela timali hi xiripota ra vumbirhi manjini so hi fike hi vona of course a ku ahe maxaka ni kombela ku pfuniwa hi address leyi ya mfana loyi Junior Higgins a kumekaka eka yona full time a Gauteng. I will pay 1,000 rand. Nghena ka app first come first serve. Titleva to tsutsuma na mali ya vanhu ni rhandzana ngopfu na tona. I never back down. Job is job as you can see. So ku hi la Mapele of course a kha kombisa ku Junior Higgins la i kumeka tsutsumela timali ta vanhu mona mhaka leyiwa before hi hlaya swo tala a hi ngo vheta hi nghena hi side ra Mapele hi langutana le ka ti-comments ku endleke yini la because ni vona vanhu vo dumanyana la such as Gagashi ta sungula hi Gagashi ni vona na yena a fika a commenta yeah as you can see la nga fatsala ku fika the boss ni ta mi komba mi nge karhateki ni ri kona I have no space for it khuruku as you can see kwalana okay yeah Mapele responded ni pfuneni that side n'wana madala na mina ni ta mi pfuna ka leyi ya this side khuruku leya this side ku lwa mani khulubi na hi patsiweni khulubi ku mali ya ha laveka then yi vhete va yi sukeni because ku ve ku nghena va Blanca ka mhaka leyi ta hlaya xitori xa Blanca hala even then hi kota ku va hi connecta hi ya ka side ra Junior Higgins because swi ti komba mhaka leyi ri serious swinene Blanca na yena i kona i ku Blanca la Blanca loyi Blanca ma n'wi tiva Blanca hinkwenu ma n'wi tiva i munhu wo xavisa ti-iPhone ya na swiambalo ya yena u tikuma ri munhu wo ndla swa proper ku lala ntisima a ni tshama ni twa switori ye a ni tshama ni twa switori munhu wo tindlela swa ti-iPhone you can check his account swi clean swi swa yena swi komba ndla swi swa clean so i xikimi xin'we na va Junior Higgins na va Junior Higgins na va xavisa swilo so hi fika hi vona Blanca faka kombisa ku tshikani ku posta swilo swa so hi Mapele why you didn't call before mi n'wi posta hi leswi of course Blanca ka faka kombisa swona hi ku yimbelela munghana kwalano as you can see kwalano yeah Ray Breed kwala faka kombisa ku and mi ta kuma ku ri someone was scammed by fake account ya Junior arraids okay then Blanca faka kombisa ku true but ku rhandza ku jaha so Mapele a responda na yena ka mhaka leyi la nga faka kombisa ku at Blanca u va yini wena mangimanyana u nga ta dictator leswi ni swi tsalaka son byi kota ku dya Mapele as you can see mangimanyana mangimanyana i xikomakomana ni Blanca xitacha xa yena i komenyana as you can see that's why xi vuya Blanca hi hlamarini xi ku na wena chaviseta Junior u nga ni vulavula na wena kahle musi Blanca lexi a xi chuhangi Blanca musi
mapele ivuya kamba ku na wena ni nga ku faka ka list sweswinyana kumbe wa kaneta manghimanyana chivuya blank xi ku yes na kaneta me a ni bari phela hope you know the tsotsi ya le tsaneni na tsotsi ya le joni swi nge fani both and there's nothing you can do wo wakulu hi malembe u nge ni endleli nchumu wena never mapela a vuya ku sharp as you can see kwala a swi za swi chava yo a ni ti ku voka va nga hi vonangi vhidi leyi ya kha ku bohiwa munhu laha na a khalondiwa mali lava ngo bayizana mapele va mhani xi bayizeni mapele like ever since that video hambi manyangatsi hi yexe n'wi tiva ku i tini wa xi tiva mapele ma yi hleketa mos video liya ya i ta upfa nandi ta upfa wa upfa wena namuntlha la a xi chuwanga blank a xi tlhe xi vuya kambe ezwi xi lo khometeteleni kwala xi ku yes xavo twa hi nga ri u tsotsi u ri wexe what you can do I can do it too u nga ni chaviseli wena as you can see or no ku fekela location ni ku komba swin'wana a ni vona ku ri ivi ya khometa mapele na nga ha khometanga kambe a yi suke kusuka ni vona if na ku ka ha na yin'wana information hi nga yi referensaku la hi ngo vheta hi tlula hi ya ka junior hi vona ku yena ka sayiti ra yena i te yini ku na ti-bra na va blank as you can see a n'wi poste ka yin'wana clip la as you have seen na yena vhevhela a kha a hlamula ku ya hi sayiti ra yena halawa i fika cheka that post ya mapele a fika kombisa ku T2 main campus Pretoria West Lizard Res o kombisa ku i le kwini as you can see kwalano ni vona if hi nga kuma swin'wana teka ti-comments ni kha ni languta ti-comments swi komba nga chuwangi na yena na ka va hambi ka va nga swi tiveli mapele or kanjhani I don't know i tlha continue kha kombisa ku before va ni tlakula mi lava ni suka ni mi endlele yini i swi teka as a joke ya xi tlhe xi vuya kambe junior la fika xi ku mapele the boss senda 1000 liya a ni location ni mi nikini u nga teki tissue u yi endla toilet u nga heki tissue u yi endla exo ngongonyani jaha ra mi ni khomele something like that so a xi chuwangi dimen so xi ri a nyika xona hi ku se xi n'wi nyikini location a ni xi kombisini ka the previous post laha xi nga veka xi kombisa ku T2 main campus Pretoria West Lizard Res as you can see kwalano swi tini swi yiza mapela nga hlamulanga that post and then junior of course i tlhavi ya kamba ku ni kombela location ya le at mafenya the boss ya hala tsanini leswi riposa nga va kombisa a swi chuwamba demon swo tshemba yini na blank swingwenyangwenyana so a swi komba swi nga chuwanga swi n'wi chaya mapele a swi chuwangi va demon a swi chuwangi at all ya sayiti ra hala swi komba mapela nga hlamulanga hansi ka yena ka Junior Higgins hi ngo cheka sayiti ra Blanca because na yena i postini ya so ka sayiti ra Blanca vhele fika hi vona fika kombisa ku vo mapele swi twa hi nga ri hi swo titsotsi swi ri swoxe la misaveni ku ri ha chavisetiwa ya lolo chaviseta community ya wena kwale tsanini kombisa ku a xi chuwangi at all ya so ni fanele nghena ni teka ti-comments swi kombela ku na lexi a nga tshemba Blanca la because ni fika ni vona a khomenta swin'wana after ku khomenta yena ni emalweni xama na yena na ti-controversy ngopfu xama yeah but a hi tela swona laha hi tele comment yin'wana a nga fika a yi tsala laha i fika a tsala ku huma ka swilo swa nyimpi mfana wa mina so hi fike hi vona ena Blanca laha fika kombisa ku talk to him nice but i nga ri power ya ri bayizisa a ku na tsotsi la misaveni can't be proud hi vutsotsi kama I have a brother who's dangerous not nyana swa mampela and a no tshemba vona I can fight for myself so stand xana ha xitwa ku xi ya kwini so i tshembe boto wa yena swi ri yi nga suka mpela okay swo ku yi ta suka la and then Blanca continue a na vhele ku bombisiwa swibamu leswi nga na maphepha ntsena u nge bombisi xilo lexo loko no huma ni ya Sunnyside ni nga xava na hi 1.5 dyondza ni ku hanya kahle na vanhu
a ku na boss la misaveni naswona ku hanya vu-savage i choice un'wana na un'wana a nga swi endla leswi of course a nga fika kombisa swi kumbe na ku mampela the boss hala ka vona a xi hlamula hala vona hi vona va nga hlamula sayiti ra hala a swi ta nandziha loko a xi hlamula sayiti ra vona swi kumbe na ku a xi hlamuli sayiti ra hala ya hi to hi khe hi fikisa sweswo ya the last post ya blank fika kombisa ku dila ku vamba mapele wa ha ri busy na ti-location hi ku swi komba tsakini i joni a xi chuhangi va joni yala yeah okay hayi hi to swi helele kwala xitori xi khavhani for now ni kha ni swi landzelerisa ni vona ku swi ya kwini ku heyi mapele the boss is very very dangerous a ni to ku va yisa lava zama ku ni dlayeni loko va lava ku dayela mapele so a ri hedzi leswo loko ku ri a mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe Mama papa ninge joli na ye, tu zadla vanu akungwendane, aula min akungwendane, aula min akungwendane.